Once again, Bazalwane, this is a very good time that we are with the Lord. We are in the presence of the Lord. We are serving God, our Creator, and we will just love to invite ourselves to the presence of the Lord. We'll just love to invite ourselves to the presence of the Lord. Yes. Siyacela ke bazalwane singene ngemkhuleko. Sithanaza egameni laNkulunkulu Yise neNdodana naMoya Ngcwele. Amen. Babe lolungile sikunika ludumo wena wedwa Nkosi losesihlalweni. Wena wedwa uNkulunkulu longisonini nanini. Uyinzulu yemfihlakalo, uyinzulu yesimangaliso. Unguwe idolo namuhla naphakade. Ungulizwe uNkulunkulu wethu lonamandla onke lekudala tonke tintfo tidalwe nguwe, dadalelwa wena, dadalwa kuwe. Babe wethu lolungile sithi manya kunye nawe kulomzuzwana uNkulunkulu wethu lonamandla onke lesingena kiwo. Siyaqela uNkulunkulu wethu lonamandla onke ukuthi phinda Nkosi upropagate live lakho ngendlela lofuna nalothandza ngalo. Lothandza ngayo ukuze thi uNkulunkulu wethu lonamandla onke inhliziyo tethu nabo konke bungithi bethu Nkosi buthumbekele kuwe somandla. Sithanaza nomthandazo ngokukholwa egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Sithi hlole sivume emaphutsa ethu. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe. Kulicala lethu sonile ngekuqabanga, nangekukhuluma, nangekwenta, nangekungakwendi lebekufanele sikwente. Ngenxa yeNdodana yakho Kristu iNkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, usente sikukhonte ngekuhamba lokusha, kude ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele usithelele idono tethu, sigcine ekuphileni lokunini nanini ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Singena etifundweni letimiselwe lelanga lalamhla eNdzambama. Sitawucala ngemahubo 25. Emahubo 25. Nguphakamisela kuwe simakadze umphefumulo wami. uNkulunkulu wami, ngithembele kuwe. Ngisindise ehlazweni lekwehlulwa. Titsatami dingatijabulisi ngami. Yebo, labo labathembele kuwe kude namunye lo uyawuhlazeka, kepha bayawuhlazeka labo kuhlubuka ngelite. Ngikhombise tindlela takho simakadze, ungifundise imikhonto yakho. Ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise ngobe wena unguNkulunkulu wensindiso yami. Ithemba lami likuwe lonke lilanga. Simakadze khumbula umusa wakho neluthando lwakho, ngobe kwakuvele kukhona phakade. Ungatikhumbuli idono tami netiphambuko tebusha bami, kodwa ngikhumbule ngekwemsa wakho simakadze, ngikhumbule ngekulunga kwakho. Simakadze muhle ulungile, ngawo-ke ufundisa Toni indlela lekungiyosibili. Labathobekile ubaholela kulokulungile, labathobekile ubafundisa tindlela takhe. Tonke tindlela tasimakadze tibubele neliciniso kulabo labagcina sivumelwano sakhe kanye netimiso takhe. Simakadze, ngenxa yelibito lakho ngitsitselele kona kwami, ngobe kukhulu. Ngubani lo esaba simakadze? Lo uyawumfundisa leyo ndlela lekhethelwe yena. Yena luqobo
uyawuhlala aqhume intalo yakhe iyawudlala ifa lemhlaba timfihlakalo takhe simakathe utinika labamesabako abafundise nekwati isivumelwane sakhe emehlo ami ahlala abheke kusimakathe ngobe nguye lokhipha tinyawo tami elugibeni kuqukela kimi simakathe ube nemusa kimi ngobe nginesidunge ngihluphekile ngiphumude kuleti nhlupheko tenhlitiyo yami ungikhokhe etinhluphekweni tami buka kuhlupheka kwami nekukhandleka kwami ungithethelele tonke tono tami buka titsa tami kutsi setinyenti kangakanani tingidonsa ngelunye londvolota impilo yami ungephule ngingahlazeki ngobe naku ngikhosele kuwe shangathi bomsulwa nebuqotho bungangigcina ngobe lithemba lami likuwe awus nkulunkulu khulula Israyeli etinhluphekweni takhe tonke akuthunyiswe uyise nendotsana namalo engcwele njengoba bengjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo udebeleni nanini amen. Sifundo sokuqala siphuma eTestamenteni elidala sibhaliwe encwadini yaMalachi chapter 3 verse 9 through chapter 4 verse 5. Ningaphansi kwesiqalekiso nonke ninesive ngobe niqhubeka nekungebela lethani konke kweshumi endlini yengqebo kuze kutawuba nekudla endlini yami simakathe uthi aseningelinge ngaloko nitawubona ukuthi ngingeke yini nginivulele emafasitelo asezulwini ekuthulula nginithululele tibusiso letinyenti nize nehluleke kuthola indzawo leyenele yekutiqina ngiyawuvimba tilwane yakatana kutsi tingadli tilimo tenu nemvini emasimini enu ingasali ide itselo kusho simakathe loNgusomandla lapho-ke tonke tive tiyawuthi nine ningulababusisiwe ngobe live lenu liyawuba live lelihle kusho simakathe loNgusomandla simakathe uthi nikhulume kabi emavi lane lulaka nalabuhlungu nokho niyabuta nithi sikhulumeni lokumelene nawe nine nithi akunamsebenzi kukhonda uNkulunkulu yini nje lesizuzile ngekwenta le lakufunako nangekuhamba njengebantu labalilako embi kwasimakathe loNgusomandla kodwa nyalo sibita labati kabati sako sithi bangulababusisiwe impela benti balokubi bayaphumelela ngisho nalabo labamelene naNkulunkulu nabo bayaphunyula nalabo-ke labesaba uNkulunkulu bakhulumisana bodwana simakathe walalela weva incwadi leqoqodwako yesikhumbuto yabhalwa embi kwakhe maqondana nalabo labesaba simakathe bahloniphe libito lakhe simakathe loNgusomandla uthi bayawuba bami ngelilanga lengiyawulungisa ngalo konke babe bantu bami labaligugu lami ngiyawubaphephisa njengendvodza nayiphephisa indvodzana yayo leyisebentelayo niyawuphindze niwubone kahle umehluko emkhatsini walabalungile nalababi
ngisho emkhatsini walabo labakhonta uNkulunkulu nalabo labangamkhonti. Impela lilanga liyeda liyawushisa njengemlilo lowesabekako nalohumako. Bonke labathi qabhako nalabangahloniphi labenta lokubi bayawuba tinhlanga. Lelo langa lelitako liyawubalumeka ngemlilo, kusho Simakade longuSomandla. Kude impanze nome ligala leliyawusala kubo, kodwa kini leni lesabako libito lami ilanga lekulunga liyawuphuma linekuphilisa emaphikweni alo, etimpikweni talo. Niyawuphuma nijakathule njengemangonyane lakhululwe etibayeni tawo. Lapho-ke niyawubaqobaqoba phansi lababi, bayawuba luthuli ngaphansi kwetinyawo tenu. Ngalelo langa ngiyawulungisa ngalo konke, kusho Simakade longuSomandla. Khumbulani umthetho wenceku yaMose, timiso nemithetho lengamnika kona eHorebhi kuwo onke ema-Israyeli. Bukani la, ngiyawuthumela umprofeti Elijah lingakafiki lelo langa lelikhulu nalelesabekako laSimakade. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili sibhaliwe kuMatthew chapter 9 verse 27 to 34. Matthew chapter 9 verse 27 to 34. Jesu asendlula lapho, timbumbutse letimbili tamlandzela timemeta tithi, Ndotsana ya Davide sawukele. Watsi kube Jesu angene endlini, letimbumbutse teta kuye. Watsi kuto, niyakholwa yini kutsi ngakwenta lo? Taphendula tathi, yebo Nkosi. Jesu watsinza emehlo ato wathi, akwenteke kini njengokukholwa kwenu. Ase ayavuleka emehlo ato. Jesu watiyalisisa wathi, ningatsheli muntu ngaloku. Kepha taphuma lapho takhuluma ngaye kulo lonke lelo live. Bathi baphuma nje, kwabe kungeniswa lenye indvodza leyayisimungulu inelidimoni. Lathi kube likhishwe lelidimoni, lendvodza yase iyakhuluma. Bantu bonke bamangala, baze bathi akuzange sekubonwe lokunje ka-Israyeli. Kepha abaFarisi bathi, ukukhipha emadimoni ngembusi wemadimoni. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela sesijike emakethe, sitawubuya masinyane. Amen.